Kaç oldu? 27 bin urgaç ha? 27 bin so'mga alındı, 27 bin. Bugün 6 mart 2022 yıl. Biz Özgö mal bazarındayız. Bugünkü çarşıda buyursa sağın uylarda urgaç torpaktardı, kunajındardı tarif ko'rsatıyoruz. Kaç oldu aka? Aka? 19 bin so'm oldu. 19 bin so'mga satып alındı. Urgaç torpak. Nerede dağı? Yok satıldı mı? Ova. Kaysıl? Kaysı biri? Sınavın 17 oldu. Nansa? Kişinkeyi 17 oldu deydi. Urgaç ha? Urgaç 17'ye gitti. Buyursa sodalar жақсы oldu. Tazı içkere qarab gir baraylı. Assalamu alaikum. Torpaklar satıl alınca alındı mı? Satıldı. Kaçadan oldu? Kaçadan? 25 bin so'mdan deydi. Urgaçlardan alады. Asıqtar tartib örelim. Kaç oldu ekan urgaç torpak? 25 lira otuz. 25 lira otuz. Suraştı bazar? Burayla kaldı. Suraylık. Hazırlayalım deydi. Qatar. Kaç oldu ekan torpak? 22 kam var. Suratça mı? Suraylık. Urgaç torpak. Kaç oldu ekan urgaç torpak? Assalamu alaikum. Urgaç torpak değil. Жақын эле айттым мен. Жақында айтты. 17 dedim. 17 bin so'm dedi. Жақсы айтты. Urgaçı. Mına çoğun sırayla kaç oldu o çoğun? 26 bin so'mda otam deydi. Biroq bunday çoğun boyu da uzun torpak ekan. Azıqtar sırap götürelim. Neden? İçeriden sırayla az. Torpak kaç oldu aka? Tarpayla koy deydi. Kaç oldu? 25. Urgaç ha? Urgaç torpak. 25 kemi vardı otatken. Buna şu torpakta. Benden keyin mınalar sırayla. Kaç oldu torpaklar? 25 kam. Ekoten'le. Ekoten 25 bin so'mdan kemi vardı otatken. Urgaç torpaklar. Benden şuldaktan satып alıngan torpaklar var söyledi. Bavul tavı. Kaç oldu? 11 bin so'm berip otat. 12 bin saldı otat. Жақсы айтыңыз, жақсы айтады. Серьезно? Дұрыс айтсаң е. Жалған айтады да? Қанша беріп отады? 13 беріп отады. Қанша беріп? 15-ке алып отады. 20 kam var dedim. 20 kam var dedіңіз бе? 20 kam var деп 13 bin беріп отады дейді. Жақсы. Содаңыз ары берсін. Жерден дағы. Қаншадан болды өркөптер? 23'ten koy veren var. Тегіз ел, а? Тегіз 23 bin so'mdan qo'yib berem deydi. 4 torpaq. Urgaçlar bardı deydi. Görüyorsunuz mü? Az bağırdığın sıra örelim, çoğunrakların. Bunda çoğun kunacın. Kaç euro? Kaç ediniz? 27 bin so'm. 27 bin so'm berip atkan. Söz bermeydi. Mına şu qara torpaq qancha oladi ekan, suv torpaq? 26? 26 bin so'm kam var deydi. Qarani. Görüyorsunuz mü? Kaçıdan burada torpaqlar? 30'dan. Ekoten'le. Urgaçlar. Urgaçlar 30 bin so'mdan kam var. Suraştı mı? Elimde geldik de sırayla. Nasıl çoğun torpaq qancha oldu da? 32. Semiz ekan ha? Başka torpaqlarında semizroq torpaq ekan. 32 bin kam var deydi. Qancha oldu bu? 33'ten. 33'ten. Ekoten'le. Urgaçlar. Urgaçlar 33 bin so'mdan da ekan. Nasıl? 3'ü 123 bin so'mga satып alındı. 1, 2, buna 3'üncüsü. 3'ü 123 bin so'mga ketdi. 123 bin deydi. Alındı baka. Aldınız mı? Alıngan жоқ deydi. Satılады deydi. Asqatar tartib görelim. Buna için kaç oldu aka? Buna için 38 bin so'm. Bazar suradı mı? Kaç oldu? 37. 32. 32 bin so'm suradan deydi. Bir odan pazar. Bir verdim deydi. Kaç oldu bu maşına? Kaç oldu bu maşına? Ha, erkek be. Urgaçlarga qaylıbasыз ғой? Kaçıdan mı tuttuk bu maşında? 37'den mi? 35'ten. Urgaçlar. Pazar kaçıdan verdi? Sırada mı? Arıklı sırada. Boz kısırı barlar ha? Kısırlar. Kısırlar. Yaxşı. Öte öz aldı. Az yerden Qatar sırayla. Boz kısır var. Boz. Kança şul? Kança? 45 kam var. Suratça mı? Sırayla. Жақсы сұрайлайды. 45 кем var zaten.
Asqatar. Kunacın kaç oldu? 60. Bol kısır boz. Hanısını toşuna bilmiyorum dedi. Kaçıda mı dokunacınlar? 40 tane vardı atası. 40'tan kemi var. Nansız öyle. Buldular. Bu boz bu kısır. Boz bunsu kısır eken. 40'tan kemi var. Suraşı. Suraştı mı? Suraçı. Kaç yaşta? 37, 36. 37, 36, bir otçatı. Andan keyin кезек баглан уйларга келди. Мына ушул баглан уйду 120 миң сом кеми бар деп өткөн. Сemiz. Көрдүңүздөр, аркасы шкаф болуп калыптыр. Semiz экен. Андан кийинки багылган уй 75 миң сом кеми бар деп өткөн. Көрдүңүздөр, артынан дагы көрсөтүп коет. Булар баглан уйлардын артындай букадай эле болуп шкаф болуп калат экен. Канча береді сава? 70 миң береді екен. Бұл дағы бағылған арқасының арасында бұқадайлы болып қалып тұр да. 70 миң сом береді екен. Мына шу ауыз 70 миң береді екен. Сода ол. Андан кейінгі бағылған ой. Қанша болды? 75 деп тұрады. 75 миң сом деп отасыздар. Қаншаны туған ой өзі? Бірді туған ой, а? Бағылған ба? Жалауаттан ақ келді. Жалауаттан келіп тұр. Бағылған ой, а? Қанша бағылдың ай ортасы? Қанша? 2-3 ай бағылды. 2-3 ай бағылды тұрды. 70 миң сом кәмі бар, а? 75. Сұрады ол базар? Сұрап атады дейді. Жақшы содан қалды өрсін. Ана кейін кем нашыл бағылған ой. 110 миң сом кәмі бар деп өткен. Арқасынан да көрсетіп қойын. Бұл дағы семіз бағылған екен. Көріңіздер. Қаншан туған ой ака? 5-6-ны туған ой. Точно білбейді екен дейді. Эми алдыда биз буйса сан уйларды көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге отуруңуздар. 55 миң сом. Торпок ургач эркек. Торпок ургачы. Канча шор? Биринчи торпок шыйт, а? Биринчи торпок экен мына. 55 миң сом. Сураштыбы ака? Эми сурайт. Эми дегенчек. Салмы канча болот ака? 65 миң. 65 миң сомдон эки тең. Торпоктору? Ургач. Эки тең ургач, а? Эки тең ургачы. Биринчи торпоктор экен тең же? Мына экинчиси биринчиси. Мына экинчиси, наркынчысы биринчиси. Суратчабы? 57 миң бердин арка. 65. Бу 60 берет дейт мына. Демедеги саамуйлар. Азыр мына чакандарын тартып атабыз. Андан кийин ол жерден да чоңурактан сурап койчу. Канча болот экен саны? 95 миң сом. Кача торпогунан, а? 3-чү. Эркек ургачыбы? Ургач торпок. 95 миң сом деп. Канча сурашты ака? 86 миң сом сурады. 86 сурады, бербедим дейт. Андан кийин кече дагы Кушап базарында сүтүн сурасак, сурабай эле койгула сүтүн деп дагы жазыптыр. Кандай кылайлы ошону? Өзүңүздөр оюңуздарды комментарийге жазып коюңуздар. Саны канча болот? 68. 68 миң сом. Торпок ургач эркекпи? Эркек. Эркек. Канчанчы торпогум? Канчанчы торпогу? 4-чү торпогу. 4-чү торпогу экен. Канча сурады базар? Сурадыбы? Сурайлык. Жакшы сурайлык дейт. Алар мына ушул саан уйду сатып алды. 78 миң сом болду. Торпогу эркек. Андан мына уйду көрүңүздөр. Ушул уй сатып алды. 78 миң сомго кетти. Андан бул жер дагы. Ака алдыңызбы? Саттым, Канчага кетти? 78. 78ге бул дагы. Торпок ургачы эркек? Ургач экен. Мына уйду көрүңүздөр. 78 миң сомго сатып алынды бул уйду. Алар андан мына ушул саан уй, мына торпогу ургачы. Мына уй 83,5 миң сомго сатып алынды дейт. Канча болот экен саны? Саны 75 деп атам. 75 миң сом. Торпок ургач эркек? Эркек экен. Канча берет чат базар? Базар пока берелик. Берелик. Канча торпогу? Экинчи. Экинчи торпок экен мына өзү. Жерде жакшы. 75 миң сом кем бар деп атат экен. Көрдүңүздөр? Торпогу да уже Жума күнү туулган. Жума күнү. Кече жумабы? Кече жума. Кече жума күнү туулган дейт мына. 3-4 күн болуп калыптыр, 3 күн болуп калыптыр, да? Мына ушул сааны 80 миң сом кеми бар экен. Торпок ургач эркекпи? Эркек. Эркек. Канча торпогу? 4-чү. 4-чү торпок экен. 80 миң сом кеми бар. Көрүңүздөр. Канча сүтү бар ака? 2 күн болду дейт тууган дейт. Сүтүн ташнап дейт. Торпок эми болот экен да. Мына ушундагылар бүгүн биз Өзгөн базарынан сааны кунажындарды, ургач торпокторду сурап
көрсөткөнгө аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып электер подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчи адам болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.